Baletse ba itimile boroko go sireletsa toropo ya Mahikeng. Re tlo go dula re shebella batho ba re senyetsa. All these cars ke dikoloi tsa baagi ba Mahikeng. All these cars, more than 30 cars are here. We will never sleep. Ditlamo tsa tshireletsego le tsona di ne di ithaopile. Mme ha se re bosenye bope la le ko mitsing re tsama ko mitsing re patrola no se le ope ba nne re rutse sepe sa go tene di shop dingwe di thubilwe ha se rutse sepe. Bakgweetsi ba ditekesi le bagwebi potlana mo toropong ya Mahikeng ba emanokeng le tsholo leno. Rena le batho ba di-taxi mo Mahikeng re ba go ikamaganya le dilo tsa gore re senyegelwe mo ka re di-business tsa rona di nne affected. Rona ya ka barekisi ra amegile thata because this thing ya go luta e dira gore le rona ra affectega because batho ba ha ba tlhole ba tla nna teng mo toropong ba tshogetse matshelo a bona. Mokgatlho wa baagi o ka ya fa o tlile go ka netefatsa fa tsotlhe di apere tshiamo. Re promisa batho ko gae le bo ra dikgobe potana ba rona gore re tlo go nna mo toropong ya Mahikeng ditoropo tsa rona tse di mo gae re tlo go nna mo go tsone go ira gore go nne le tshireletso e maleba mme ga go heletsa re tsene le metse ya rona gore dishopo tsa rona tse go metseng le tsone di ska dana gore di a utswelwa. Sepodisi le sona se tsweletse go kaela maemo tlhoko. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.